Maafrika Borwa a ne a makadiwa ke dikgang tsa go kgothotsiwa ga seteishene sa mapodisi Ngwanatsele a le 22. Dithunya tsa batlhankedi ba sepodisi ba ba neng ba le mo tirong di ne di a utswiwa. Ditlabakelo di le mmalwa tsa seteishene le tsona di ne di a tsewa. Go begwa babelaelwa ba ne ba tsena ka gangwe fela mo letsholong la go kgothotsa baagi le dikgwebo ka dithunya tseo. They stormed the community service center and robbed 5 of our members their pistols, their firearms that were in their possessions. And they further opened the safe and took the R5 and also took some shotguns and a number of ammunition that they get away with. Over and above that, they also took 16,000 petty cash that it's actually collected on bail and other prisoners' property money that was kept at the community service center. The suspect then proceeded to rob the nearby garages, including the Kentucky in the nearby complex. And on the same day, we collected 9 solid cases that were committed on that particular day. Baagi ba le babedi ba ne ba bolaiwa ka go thuntsiwa mo dikgothotsong tse pedi tse di farologaneng tse di golagangwang le ba go belaelwang ba kgothositse seteishene sa mapodisi. I was having sleepless night with my management because I was definitely sure that not very long I will have casualties on my members. These thugs, as they were operating, they were shooting randomly at any vehicle, and the police vehicle were not immune from that particular process. Mapodisi a dumela gore babelaelwa ba ka nna 20 ba nnile le seabe mo kgothotsong eo. Halofo ya bona e setse e tshwerwe mo dikarolong tse di farologaneng tsa Limpopo le Mpumalanga. We have recovered the firearms of Malamulele from these thugs. We arrested 10 of them, and we are still looking at others as their associates. Babelaelwa ba tla tlhagelela la ntlha kwa dikgotlatshekelong tse di farologaneng ka la botlhano. And then when I say